Reka tubasuhuze mwese abari hirya no hino mu gihugu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'abari hano mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'abari muri diaspora mu bihugu bigenda bitandukanye. Iyi mukomeje gukurikirana ni Damugiston Empire Official, muri kumwe na Damugiston. Tugiye kubabwira amakuru uburyo abakuru b'ibihugu bahuye, aho harimo Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida wa Ukraine. Zelensky yavuze ibyo yaganiriye na Perezida Paul Kagame mu nama yabo ya mbere yo gufungura ambasade mu Rwanda. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko mu biganiro yagiranye na Perezida Paul Kagame yamubwiye ko muri gahunda igamije amahoro arambye hagati ya Ukraine n'Uburusiya ikubiye mu ngingo 10 zikwiriye gufatwamo imyanzuro ntakuka. Abakuru b'ibihugu byombi bahuriye i Davos mu Busuwisi kuri uyu wa kabiri tariki 16 Mutarama 2024, bitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku bukungu World Economic Forum. Baganiriye ku ntambara imaze iminsi muri iki gihugu ko yatangijwe n'Uburusiya muri 2022 n'imbaraga zakoreshwa mu kwikemura. Perezida Zelensky abinyujije muri konti ye ya X yatangaje ko yamenyesheje Perezida Kagame ibyerekeye iyo gahunda y'amahoro mu buryo ijwi ry'ibihugu bya Afurika ari ingenzi kugira ngo ibashe gushyirwa mu bikorwa. Gahunda igamije amahoro Zelensky yigeze kugeza ku bihugu bigize umuryango wa G20 no ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye ikubiye mu ngingo 10 zikwiriye gufatwamo imyanzuro ntakuka kugira ngo intambara imaze imyaka hagati y'Uburusiya na Ukraine ishyirweho akadomo haboneke amahoro arambye. Izi ngingo ni ugukoresha ingufu cyangwa intwaro z'ubumara, kwita ku ngingo yo kwihaza ku biribwa, gusigasira umutekano w'ingufu z'amashanyarazi, kurekura imfungwa zose z'intambara n'abirukanwe mu gihugu, ikurikizwa ry'amahame agenga ishingwa ry'umuryango w'abibumbye no kubaha ubusugire bw'igihugu. Harimo kandi ibyerekeye gukura ingabo zose z'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine no guhagarika ubushotoranyi bwose, kubahiriza ubutabera no kugeza ku nkiko abagize uruhare mu byaha by'intambara ndetse no kwishyura ibyangijwe mu ntambara. Izindi ngingo ni ugukumira irimburwa ry'urusobe rw'ibinyabuzima. Icya 9 ni ugutanga gihamya ku mutekano wa Ukraine hagamijwe gukumira ko intambara yakomeza kwiyongera. Icya 10 ni ukwemeza ko bidasubirwaho ko intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ihagaze burundu. Perezida Zelensky ati, bwa mbere nahuye na Perezida Kagame w'u Rwanda, namubwiye ko gahunda igamije amahoro ikiteye. Ijwi ry'ibihugu bya Afurika ni ingenzi kugira ngo ishobore gushyirwa mu bikorwa. Yakomeje avuga ko uhagarariye u Rwanda yitabiriye inama ya 4 y'abajyanama kuri gahunda igamije amahoro. Ibi bitanga ikimenyetso gikomeye ku bindi bihugu bya Afurika. Perezida Zelensky yanakomoje kuri ambasade ya Ukraine n'u Rwanda, avuga ko iki gihugu gishyize imbaraga mu kuzamura umubano w'ibihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ati, Ukraine nashyizeho ambasade yayo mu Rwanda kandi ishishikajwe no kongera imbaraga mu mubano wayo n'ako karere no kohereza ibicuruzwa bikoreshwa mu buhinzi. Twaganiriye mu buryo bw'ibihugu bya Afurika byahuza imbaraga mu gushyigikira Ukraine. Tariki ya 27 Ukuboza 2023, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yavuze ko Perezida Zelensky yahaye inshingano inzego zishinzwe ububanyi n'amahanga za Ukraine gufungura ambasade nshya muri Afurika. Yavuze ko gufungura ambasade mu bihugu birimo Ghana n'u Rwanda ari amahirwe mashya kuri Ukraine nk'igihugu ku bucuruzi n'abaturage. Ukraine ifite gahunda yo gufungura nibura ambasade 10 muri Afurika mu minsi ya vuba. Muri 2022 Zelensky yari yatangaje ko ashaka ko igihugu cye kigirana umubano n'ibihugu nibura 30 bya Afurika. Ukraine ivuga ko kuzamura urwego rw'ububanyi n'amahanga biri mu mugambi wo kurwanya ibikorwa by'Uburusiya bukomeje kwigarurira ijambo ku isi. Ciao ciao.